Aduh ya aing, aduh. Soalnya yuk. Nah, gimana? Gimana yuk? Astagfirullah. Di motor. Tiba-tiba di motor sih. Di neng hes. Ih, ya jurek di aing isin ah. Gimana ya yuk? Sini. Mana ya aing? Asa karakan dia ya aing. Suara nami kak. Oh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Sasya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Hahaha. Si Ojo guna juna. Hah? Suara yuk, tolong sujudnya yuk. Ini yuk. Oh iya, saya. Yang mana kan ini ya? Banget kos kieuan yuk. Ocau, udang. Oh, di udang. Udang jadi peremai. Mau ah. Pusing kepala. Lebaran terbuka beas. Cok, balikan HP cok. Dunia nahan ieu sih ngaran nyebut aing bae. Cok, balikan teh HP cok. Balikan. HP naon ieu? Balikan. Ih. Mana deui aing? Allah. Mami itu kan aing bae. Kawan lagi mbah. Patung meureun ieu mah ah. Ya sebenarnya di mana sih aing? Tadi yang disebutkan ngaran HP deh. Tuan. Oh. Ampun. Ih, HP di mana yuk? Untung cuma mimpi yuk. Situ gua tuh. Ini udah geran HP. Aing gara HP tijeun teh meureun. Tuh budak tuh wong tuh. Kan gua jelaskeun. Jadi budak emas. Nyawa ini. Ya tadinya mangin teu ka dieu. Teu. Ya mah. Sampeurang Kalau kamu anak keurang. Ayo oco tah. Ayo semas aja. Tadi aing ngolor. Dengekeun gong. Tadi ini kanan aing teh sih. Henteu. Sia. Henteu da. Engkerak datang ka dieu. Tapi nu lain ini kanan aing HP cenah. Sia. Aing teh nyaho ye, mimpi punya bahan aing ye. Mimpi meureun sih. Tadi es. Teh nyaho. Biduk demi Allah. Ting. HP bae ngeun bongkongan aing. Sia. Tapi sia emang gitu jan teu. Henteu nyaho cow aing ge. Coba teangan ka kotak amal. Kotak amal. Ulus sia meureun tajir batok. Aing di dieu ocoh. Emang aing tadi di dieu? Aing tadi di dieu ocoh, mata siana be baong. Cik ya Allah. Jan HP aya di sia. Buku pandisbikeun ke sia, anu teh. Sampai aing pohoan cek mah di sia. Coba pikir-pikir lah di mana. Nanya. Matanya lu lihat tuh. Apaan? Entah. Pecak meureun sia. Bener lu sobrak, nah. Naon maksudna euy? Naon maksudna? Cot, budak kita budak. Kurang aja. Saya
lumayan lah lebaran dia aing karep ngeuh eta budak apa maneh nanya kakana si Ojo bodo amat mau dibalikeun poe kita si Ojo ngadu jaksa ka aing Siapa ribut bae saya urang naon manda jeung wawan Mana? kemana tuh gaong ribut lain ayo sia meributkan HP Ayo, Mana, Jon? tuturkan budak ah. kenalan kan ya saya ngomong kenalan data dong ya ada kamu di dalamnya Walau hanya sebentar Tuhan Naon ada kan cabut dia? nyawa wawan siapa kasar amat kunaon emang nah kunaon berat ketua sih jawabannya kunaon Tadi pan orang lima lotek tuh Nah, orang tokil Nah, yuk ke sini di sisi kejurik jari kan Gedung, Cok. Asa apa lagi ngapain sih kusa? Usaha ya. Udah, lu yang matanya lu lihat tuh. Aku awan. Masuk dulu lah, Cok. Itu masalah deh sama budak. Soalnya nak, kecil mah wawan. itu panjangnya serangan merabun deket. Ayo lempang mimpi di baik sih ayo. Lo kan duduk, Cok. Terus Jon. Coba mah. Misalnya, bok aing ka bawa diraga gape aing sia. ke mana sih ya Dan mana ya kon? tapi naon iPhone kos na. iPhone jeung Mas nih kan ya. Di besi pagarnya itu sia. besi pagar Tuh. Di mana? Mang hayat Yang kan teh heula sugan jangan sugan ka aya deui nya terus jadi ima habis pagar tuh dia paling aya tumis galon nih. Saya lah kan ya. tumis galon pak Sewot yang disebut bacot punya na. Apa anak terdi di kenaan di dia. Kepolah Anda mah. Aya rumah. Wawan yuk. bertebar sehat Suara di suara. Rumah wawan nih mah heuh bener rumah wawan. di mana bang Sieun aing nyeungna aing gegar cek kanan geur nyeungkeun satu omongan aing sieun. Ya Allah. Kare repot ya. Nantung. Naon aing kita nantuk. Naon? Apa aing mana? Manusia mah dendam Minta bu. Dendam emang Itu dia siapa? bukan cinta, ngapa di urang HP meureun. Dendam siapa? Aing di dia Dendam sama dendam. Dendam ya. Apa aing mana? HP dah HP. Periksa Tuh. periksa Nampaknya mencurigakan tuh. Periksa. jangan tuh HP handphone. pesan naon HP. kalian kemana Anu keluar tabrakan kedua kali bos. Acas ya itu aing ya HP dong. Ah, kalian Jon. Iya HP aing. coba dulu HP nak iya HP nak os lagi HP ku sekian HP iya aing bisa mimpikan buruk-buruk. Parah ini, Bu. Coba. Ya Allah, cuma HP zaman baheula kasihan. Heeh. In Tengah dulu sih. roll in action. Nah, ya aing masuk. In action. Aduh, mak, pusing kepala. All in action. Ada deui aing.
Oke, syuting kita kali ini sudah selesai ya. Oke, gimana ibu? Capek ibu? Oh, udah. Ngesuan guys, ngesuan. Ngesuan guys. Apa?